Timu y'abanyishengero ku rugo mu Burenge rw'izoba bw'Ihanga baekaho district ya Kisoro kurondera mukama wabo akaruru. Honorable Dickson Kateshumbwa omnyishengero wa Shema municipality omwe abanyishengero abari kurondera Honorable Among akaruru nagira ngo Among ashemerire obushagikiye ahabwo burungi bwe. Wihakumna Kisoro ijana ku ijana okagendera kimwe Busenyi Shema twagenda tukegitaho n'aba East na North Hati akarura kakwiza ka NRM aka President Museveni kaza kugenda ki so supporting umcharogo abo kujya good mobilizer. Nagira ngo Among ababerireho okureba ngo ishengero ryaterera aberireho hamwe hona kakubaho ikizubu nagezaho kureba ngo yayamba abantu members of parliament yatikaho watu afune kizubo watu aferwa. Mukuru w'ekibina cha NRM habwa district ya Kisoro Dr. Philemon Mateke weyasima Among ahabwo kubatekatekaho kandi nahabwo kuba omukozi. Turende gusubira kumutora nka speaker wa parliament. Abashaka kuzama kare umushimo bw'ijuru none ukubanza n'arubeshi namwe y'ukuru rwose bwa Kisoro ari ubwe nende kureba n'indi abashaka kuzama kare umushimo bw'ijuru. Abebembezi ahandengo stars zimwe na zimwe nabo bashoborora enshonga ahabwenki Right Honorable Anita Among ashemerire entebeji. Ndamanangu obwire bwaza kuhika tugumize mu tuzo kunoku donka NRM n'abashaka tugume twatanize tutaruganamo turebe ngaba abebendera no barabaho hona twakoresheje iyo gushaka bano bari mu buyobozi kuko nibo bamutoraga iyo bagiye nambore mu electoral college abo gabo nibo batoraga uza deputy chairperson nibo bamutoraga so kuri ayo matora y'uwo munsi abo twakwe nibo bajaga nambore bagatora nibo twakwe munsi. Akarura kan katekatekwa kwija kuterwa hagati y'ebirabiri na mushanju n'ebirabiri na munana okwezi oko. Gasha kwa Adonia atuheire ahabwa Tayari West.